lakay. Naa, anya taramido mi dyan. Mapanak lang dumawat iti sili. Naibus nga minun tay dinawat ko idi na minsan kat. Nagpasintro da sa amot, bakit? Ha? Uray ni Nana Wilma? Wag. Nuhusto tinangag ko Follow-up, check-up na kano ita. Ay nawaw. Kasano nga dayta? Sapay saan ka makapangan no awan sili? Ano sampay lang, bakit? Narigat mo, mapan ka iti ayanda. Awan nga rod ti tahaw. Mangidasar kakit din iti kanunta. Taado pa'y tinaskan nga ramidag iti garden. Sa dino tinagnami tayo nagawid ka, Puldo Lakay. Nakitam ka din no nakaawid ang damari fele. Saan pa'y lagring bakit? Naka-off mo ti silaw da. Na, sa dino nga rod nga iti ayanda. Ang mga nakiturog da iti kabagyan da Ay, jakon maanusan ti kastoy Lakay. Kasapulak ti sili. Ay, kaagmula ka ngamin Saan aday talag dawat kalaang kadagiti karuba tararamidam. Ay nawaw. Dumawatak ata sayang lang amat-mat nag iti parangan damari fele. Ay nga tano. Di tama. Hindi ka man agar-aramid iti kalukuan bakit? Nakababain mo kadamari fele ken Nana Wilma. Flashlight nga indulin ko iti drawer, Puldo Lakay. Anon ti flashlight Ay nawaw, basta, ada pang usarak. Git no rabe. Iso nga rod nga flashlight da tao, tarabi Naa. Ay na nga, ibagam kit din, no sa dino tinangikargam, ije flashlight, tarumwara kon. Ita, amangan numapan ka iti ayan damari fele. Iso talaga ti planok Lakay. Manong aldaw mata na sana ka nagsilsili. Awan ti tao di tabalay da. Adda ni antisitang ngam sigurado nagawid mo tin ladya. Napanalang pinakanti aso da Nana Wilma. Ibagam kit din no sa dino tinangidulinam iti flashlight na ginatang ko kat ni rumabiin. Unay kalagi din nagtangkan ti ulam. Adamat ti supot nga inalak. Adamat ti flashlight. Isong agrobwat akon Lakay. Di mo ibaga nga umuli ka man itigit ti kumarem. No iso lang ti pamuspusan. Di iso ti aramida. Ay nalagri nga Kasano no adda ti mapasama keng kadakas. Namin ano nakas jet inararamid ko. Ngam awan matidakas napasamak kanyak Lakay. Di ka man kundi katawa di talagri. Agtugaw kakit de, tamangan ta. Sa anak nga rod ang makapangano awan ti sili Lakay. Sige, inakon. Napakalang tilo ko. Ay, abaw. Nakalakpigit da Mari Feli. Ay, nakakasano nga yung makapala iti sili. Sa saan ba't ngagsarding tataon lang iti aso? Amo ko na. Umuli akman na. Ita. Nakaulig akmat lang. Si Kamat Brownie. Di ka laag sardang mat ngagtataol. Inton ko ang panunutan lagi ti karubang at tatakaw ak. Sus. Umasidagan ti aso da Mari Feli kanyak. Tilupok! Anay ko! Nagsakit tilupok ka kinagat dahil dyan nga aso. Anay, imbaglangan ta na ba ilak pa ilati muli itigit da Mari Feli. Anay. Kulakon kat. Da kayo ito nagka-flashlight ang nakitak na yung muli tigid Dante Feli. Abi kasta tilangayo. Ay, nawaw. Di mo ka di makita tilupok, Junior. Kasano ko mamakita kit na chip nget. Silawa mata po na makita. Aday ta. Ay nawaw.
Anya tinapasama kitulog po man di. Ay na, Ay sus. kinagat naktihaso ni Marifeli. Ay na, maasik ako makanyak taray na kidya ospital ka anakan. Amang ano, darabis na dyan nga aso. Nanyaman nga mintar aramidin nyo itayan dan di Felia. Kat amuyo matngawan ti tao. Ay na, di na konsirmunan ka anakan. Awagam ni Uncle mo puldo taray na kidya ospital. Jakpay kayat timatay. Jakpay kayat. Anya tararamidom dito'y balay. Kat Rabin Junior ka na kan. Uncle, imayak. Takayat ko ngay pakaamo nga intaray ni Manong Edward na antilagreng iti ospital. Ah, nan ano nantin? Kinagat ti aso, Uncle. Ay nawa, dahit kanti bagbakin ko na. Anya nga min ayat igagana na itayan dan ti Feli ay Uncle. Mapan ko mo mga ala iti sili. Binagbagaak asaan amapan, ta saan mo't anagawid antim afeli natangkal mo tulo na. Para laang iti sili. Apan na inulit tigit dan ti Feli. Diyak amok hinantin, dinyo. Naimbaglangan na. Tasan anakaro ti donor ti lupo makinagat ti aso da Marifeli. Masurunak mat iti day dyan Marifeli. Na, tapabasulan pa lang ni kumarem. Wen tano intali na kumamat ti aso da, di saan na kumakinagat. No saan ka kumangamin anapan itayanda? Di saan ka kumanakagat? Damagukat inmuli ka pa'y kano itigit da. Ay basta, singirek to ni Marifeli into makawid da. Aso na tinangkagat kanyak. Iso arumbang lang nga tumulong da iti gastos. Ay na, pangaasim tadi kagar aramit iti pakay babay ng lagring bakit. Anya ba't apakay babay ng ti ibagbagang puldo? Saan apakay babay ng dayjay? Ilaban ko lang matikar ba nga? Anya? Sa di naman hindi pa panam, lagring bakit. Mapanak iti ayan da Marifeli. Adakit nakakita kadakwan da dita paradaan. Ang mga nunagawid dan. Ay na wow. Mutoy dagiti resibo a binayadan tayo ospital. Abay, ano lagi ti resibo? Kat ipakita ka ni Marifeli Tama nga no panunutan na nga gululbudak. Ay po, uraan niya pa iltar aramidam. Saan mo ang mapilit ni Marifeli? Gamin, sikatin na pan iti sularda, bakit? Lugi taano da tala ang taggastos lakay. Ay po. Anya ngay nga road. Kat nalawag mo tabasol mo bakit? Gapo iti da itas sili lahat. Uston! Na, Agsardeng kan puldo. ay po. Bakit dumagag ka kumamot Saan kumaanat ang ganti ulong? Nakababainan ka na kiti karuba. No di mo kayat nga itadagiti resibo, syakla ang ti mangala. Ay na, nakaawid akmat laang dito ibalay. Ay, Apay ngamin ayano agnaad kayo payla ang ijay sentro nanang. Naimbag ijay taada amin ang timasapsapol yo. Sa may saanan masapol ng agbiyahe kayo iti adayo. Tunggal follow up check up yo. Mahidyak kayat ijay. Ngamen, sa anak ang makapaginana na sayat no ijay ti ayan ko. Ken may sa awan ti fresh air. Sana kasla dito'y balay. Wan matkit di Ay, Marifeli! Rumar ka man dita! Nay, kasla nilagring majagpukpukaw anak kaw. Wan nga rod, apay nga ta. Kada siguro masapol na ken ka Mala, rumor ka ta kasaritam. Ibati kayo pay nga rod dito'y nanang. Takasaritak pay nga umunan ni kumare. Anya tigagara marilagreng. Makitam daytoy, Marifeli. Nasugat matilog po mare. Kinagat ti aso, Mare. Anya, kasano ko maakagatin na kati aso me, katunggal pumanaw kami, isirami ti gate. Amangan mat no sa bali nga aso tinangkagatin ka, mare. Ay, saan? Aso yu dayjay, Mare. Tap na ibagakken ka, ni Brownie tinangkagat kanyak. Isu nga ita, rumbang lang at tumulong kayo iti gastos, Mare. Ato iti resibo.
50% ti bayadan niyo. Di kagar aramid marilagreng. Ay sa anak nga agar aramid, Marifeli. Putno di bagbagak. Kat no di mo kayat nga agreklamo akin ni Kapitan, itad mo kid dawag. Anya? Anya ti kunam, kinagat ni Brownie nga aso tayo ti lupo nila Greng. Wan kanunanang. Ay nawaw, kasano ko mapapasamak dayta, kit saan matarumrumor ti aso tayo. Sabay sa, kanayon mata mailak ti gate. Day tangarod ka, tajak maawatan. Mangan no adda kurang iti istorya nila Greng ken ka anak ko. Di na mo ngarod ibaga ti husto ang napasamak. Basta ipilit na nga agbayad akin ko na. Ay sana mabalindi kasta ka panunutan ni Feli, anak ko. Isumot lang ti kunak nanang. Anya ti saludsudam anti Feli? At daman tiket ko ang maamuan, Junior. Anya deta akayat mo ang maamuan anti? Ibagam kanyak no anya tipod no ang napasamak kin antim alagreng. Imay ngamin dito balay din na minsan ngal daw. Pat dumaw-dawat iti tulong ka no iti pan naka-ospital na. TJ ka di anti Feli? Kasto iti napasama kanti. Dumga ka na yung baga. Idi awan kayo dito balay yaw. Kat imay nanti lagreng. Kaputa nakakandado tigit yaw. Inuli na latan. Tapno makaala ko maitisili. Daksang gasat. Taditamot yan akinagat ti aso yo. Ay nawaw, naglukon day ta amari lagreng. Trespassing maggayam ti inaramid na. Kaslakas tan anti. Isu ti trespassing. Sa ita, isupay lang ti nagpuskol ti rupa na nga umayak pabasol. Kanayon mo't abagbaga ni Uncle ko Apuldo. Hindi namat ka no ipangpangag anti. Bayam, kasaritak day tangantem. Saan ang mabalin ti kastangar aramidin na? O anya ngay Marifeli, ada ka din na diskitar mo a kwarta. Mabalin ka din ang maalak ti tulong yo para iti panagpaagas ko. Amo marilagreng, basol mo matlang gayam no apayakin nagat nakatiaso may. Ha? Trespassing ka maray. Asino nga men tinangibagakin ka nga umuli ka iti gate may maray. Trespassing manuno saan? Rumbang lang at tumulong kayo iti gastos. Ay saan? Awan pulos ti maalam maray. Aglalo pa'y kastapay lang ti tono ti panakisaritam kanya. Sikapay lang ti natangsay. No kasta nga rod, agreklamo ak iti barangay hall. Ireklamo ka ni Kapitan. Wala, mapan ka lang maray. Di ka madanagan, tasangwan ka. Kastagayam ah. Ay wun, saan kang atrasan marilagreng? Nangag mo masiguro ang timbaga ni Kapitan Lagreng baka. Ora agkaso ka. Alanganin ang mga baka. Tadamot lang ti basol mo. Kasano nga rudan day tapuldo lakay. Ano na? Nasayang ti kwartata. Gapu iti kalukwam. Ay, awanan ti ko nakapag-bitch tayo. Mayay nga rod. Natangkan mo ang amin ti ulam baka. Kanya nga tano padasag ti mga la iti atorne. Ang mga numangabak talakay. Ay na. Oraan niya betar aramidam si Kalagreng. Maabak kalata. Isa ustong. Agsardeng ka. Pagkadalam lang ang dayta na pasamakin ka. Tayong maminsan dumngag kamay. Mukla nga kastoy ti mapasamak. Ket ita. Agmula kamutan iti sili di tarubayan. Dayta ket asili lang tiga puna. Nga gasgastos ka iti dakkan. Tiar aramidom diti balay maray. Ay, kwa. Imayak ta kayat ko tagkid daw iti pamakawan mo, Marifeli. Sorry ano, kasi ti naisawang ko kan ka. Ita, naamiris mo ti bidot mo maray. Ay, uwan, Mare. Basol ko matlang, no apay akinagatnak ti aso yo. Trespassing ngamin ti inaramid ko. Kaputa kayat ko ti makaala iti bunga ti sili amulam. Imulyak iti gityo. Nasaya at mat, ta naka-ameris kan maray.
No inuray na kumangamin anagaweg, di saan kumaan napasamak ti kastakin ka. Wan nga rod, Mare Feli. Kamalik ti kasi dyan nga naramid ko, Mare. Ay, wan gayam, Mare. Amang ano, mabalinti. Dumawat ka manan iti bunga ti mulak asilay. Ay, saanan ang bunga ti dawatat, Mare. Jay man kit di seedlings no adda. No kasta, agmula ka matan. Ay, wan ko Mare. Agmulak mamat iti paraangan mi. Tapno awanan makagapo nga ag-trespassing ak pailaan. Ala, umunag ka nga ro, da ikang ka iti sili nga imula, Mare. Agasa man da dya siling ay mulam lagring bakal. Nagadumang. Ay, nawaw. Wan tapno adun tumat ti pangalaan ta. Sa dino nga tinangalami ti mulam bakal. Dinawat ko ka ni Mare Feli lakay. Naimbagmantay ni kanaka. Ay, katwan ata friends kami manan. Ayan po, no hindi ko mapay ang nakapanunot ka ngagmula ti sili. Di maed ko ma. San ka kuman ang nakagat iti aso da Mariveli. Di mo matan ipalagip day ta alakay. Masapul pa'y gaya mga damapasamak ken ka adakers. Sakbay ngagnakam ka, bakay. Ay, wow! Susurwam mat ngamin ti agmula iti arubayam. Saan aday tamula ti karubam ti pag-in-interesam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.